na yan. Nagadukit ang ilaw ay. Kasano, kat saanin amalinlinisan ti aglawlaw da ito'y barangay. Dahita kiti ko na akon kay. Ba't maturog man ay, dagiti binutusan kayo, ng opisyal. Pudno, idi na pa gimatang kita tersina ni Marijuana. Ama, nakaturog kita. Sana kastati kayat ko asaway, tuyang. Ba't maturog ko na, awan araramidin da. Ni man, Kapitan. Baybayan ng samot na giti kagawad na maturog. Ay, uray samot day tangay ting batingting. Maturog samay. Chip, apay nga daawit mo nga ulas kan pungan. Usaran ni uncle ko na itaw eh. Maturog ka na oh. Ija barangay hall? Wine, tayo mo ti papanak. Maturog ni Kapitan, ija barangay hall? Una, isumati ko na. Mabalin gam ti maturog ija barangay hall? Mabalin, apay kiti nasaan? Maturog ak tumamot ijay. Nadamag ko kat aircon ijay kat. Apay, Kapitan ka? Kapitan lang ti mabalin na maturog ijay. Wang, Kapitan lang. Isuadi ka nagarapaap. Oy, Inteng, agreeing kan. Inteng. Pwede. Paringat. Nagtagari kami. Katno aldawan, di ka matla mariingan. Nariingat nga rin din. Di ka pa'y mariing nga siksik ha. Na. Masapol nga umay ka ririingan. Ay, tiyak pa'y makaturog iti limpyo dati balay. Anya saan? Mano nga oras ti turog mo? Oh, nagngaton jay init, tapno amam. Hey, ituloy ko ito iti barangay ulti maturog. Na, di ka lamabain. Anya lang ti maibaga dagiti tao kan no kasta ti araramidam. Ay nabadaw, nagmayat itan ijay barangay haw. Ay nakatiles ko naman. Kitwa na, tayong patiles da nga raod. Naglinis na kitaan. Adda electric fan na. Sigaw nga da electric fan ijay. Adda aircon na itan. Ha, aircon. Nay, barbaro da ita ah. Awan mo't aircon na, hindi na pa anak ijay. Kano ka anao di anapan ijay barangay hawl? Idi 19 na... Kaano ka din, iday? Nabayagan. 20 sa atawunin asaan ka napnapan. Kasanaw, kajay tumalaro pa ni inting bating-ting ti makikita kajay. Anya nga ikat isungarod ti Kapitan. Anya pa nga, tinainayon. Malaksid dita aircon, ako na. Adda pa'y TV. Ay na, nakaay-ayat ti agbuyay jay TV. Nagdakal kaslasinay. Tay talang magayam. Ay na nagpintasan ita jay barangay hawl. Nagmayat ti agbuya iti TV. Ay na, ayaw na yan. Ha, nagdaman ng ngilaw. Apay asa na may bibos na dito yung ilaw. Nagrugit niya raw ti aglawlaw ti barangay Tayaw. Ay, sapay dumakdakal na dumakdakal na kita ang ilaw. Naskay nga gunay na kita nga opisyalis. Nang runa na ita Kapitan. Naibad na ito ang ilaw ay. Nagdakalan ang ilaw. Ay, dapat ka turturog Nay, una yan. Itay ka pa sumanuyap, Kapitan. Urag titurog ko. Rinig na kanasapan ni kumarin. Ay kat kaasi ka matanaron. Si kamanti madamati panagurok na katringid da ka. Akin buko mata na ito ulis kanpungan dito iigay. Akin yan, kagawan. Na, nagbalon ka magayam ito ulis kanpungan mo, Kapitan. Ay, maturog akman. Mayak ti maturog dito unag ti barangay hall ta ada aircon. Ay kat inton malpas ti session tayo ah. Itan, di akong magawid ang titurog ko. Ang madupay taramidan tayo, Kapitan. Madamdaman to dagitan. Chip, agdamang damdamag kini Kapitan. Agpatulong da kumakanaw, marigrigat da. Ibagamawan ni Uncle Kao. Kat no nakita ka maturog di taunag ti opisina na adi aircon. Ibagamlatang nga awan. Nga oray adda, napuyatan ngamin ni Uncle Kao. Nakapuyatan na nga kat saan ba't nga agronronda.
Ingkan ibaga, ijag birbira kung awan ni Uncle Kao. Sige malangan. Ibagam ngawan Di mo amo nung sa dino tinapanan na. Nagawid dan, lagi ti agpatulaw. Ay, kaasi damay. Agpatulong ka kadimay, tataba daw. Ay, saan? Panggapwag kumangay ng agpatulaw. Apay nga da ka dito'y barangay hall. Wain, imayak, tay bagbagada nga may. Anapintasay, tinagbalinan da ito'y barangay hall. Ay, pudno da ita. Kita ang ngamin Unyag paiso Tiles at talaga amin ay. Tata. Isumod siguro da ito opisina ni Kapitan. Ay, saan ka mabalin asumrak di tata? Ay, kita aglaing. Nangisip to, may tikulong ti Sarming na. Tapno siguro sana makita der aramiden na kalukwan. Ay, sana kasta. Ay, damot, maturog, hindi unay. Ay, awan amok dita. Ni mo tinting batingting da ita. Nakita mo, ti sikritaw. Ay, nagmayatan tibiyag na da ito'y Kapitan. Di aircon ti opisina na. Maturog mo't lagay ang tiraramidin na. Wait. Warog, ayan ni Uncle mo. Saan pa yan si Mang Bag? Ne, kunak man no nagkuyog kayo. Ay, saan? Nagpasada akan day. Na, sumibngatan. Napanan ngay ni Uncle Mau. Diya ka mawan day. Na, nalipatan nan samot ti agawid. Ay, inakita ni Diya barangay haulan day. Sige, pagawidam day jay nga Uncle Mau. Apa arin ni ingnak ya? Rabiin ang kail. Birbirukan na kanyan day. Rapiin? Why, agawid tay. Ay, nagmayat ti maturog dito yung barangay hall. Ta malaksit adi aircon. Ada pa'y dakil at TV apagbuyaan. Mabalin mo't maturog kay Diya balayaw. Saan unay nga agtayat ti electric pad mi kani antim. Kin masya rumaniing. No di nakmaring, ongtan na. Iso akurang lata ti turog ka. May mayat lata dito yung barangay hall. Kasanumot nga main. Kanayon ka kano amaaldawan nga greeng. Iso kanayon nakamot ariri nga Anya ngay ba daw? Nakita mo ang barangay hall? Why, napangkubinisita. Mamati ka kanya kaon. Why, namati akon. Ang mamati ka nga ta. No iba nga kapag turturugan ni pare Intay, di unag ti opisina na. Anya, mabalin ka di pagturugan ti unag ti opisina. Ay, diya ka mo Basta nakita kay Jay, amat maturog ni Inting Matingtay. Nay, addaman nilawon. Ay, kasi pati mo na, dirasay. Matay ka Anay ka. Na, si kamot gayam tinasipat ka. Ay, unay ka mitay. Ngilaw, di ko na kasi patam sana siya. Agdamanan, agdal na katasipatan. Ay, di naksipatin na. Anay ka. Igagaram sa mo, tasyak tisip-sipatan. Jay ngilaw tisip-sipatan ngam naglaing mo't ngaglisay. Ay, unay ay. Umadadudan na talaga to yan. Kasanaw, rumugrugit mo't, rumugrugit to'y barangay tayaw. Aray, umutangak man, kapay, asukar, bagas, sabon apaglaba. Ay kan nayunam mo't iti bugoong, asin kan mantika. Marituyang, sumardang ka man ngagsaw. Na, jakpay nalpas iti ibagbagak pagsardengan na kaon. Umadado mga amin nagitingilaw, no bumayag ka ngagsaw. Na, ay, sos, nagdadakkel ang ilaw ngagpaisaw. Padasam man pa'y tagsaw, maray. Nayunam di utang ko iti sukaken sawi, tinapay Sumardang ka man pa'y maray. Nadlaw ko nga minatunggal ag nga ka, adda umay ang ilaw. Di ka man matag sa iti kastamaray. Nay, apay di ka mamatay. Kita am nay, nagadun tang ilaw. Saan aday tingiwat ko tingil-ngilawan? Pag kunamay. Daytoy aglawlaw tayaw, apay di mo madlaw. Day, Anyake din tatay, apay di mo madlaw anagruget taglawlaw tayaw. Da kayo nga opisyal, si madot kayo nga glinays. da kami pa itati pabasulamon. Kahit pudno matibagbaga. Kita am ngamin at ipagapgapon dagiti ngilaw. Nay, ijay mat abanda.
Wen, agapuda ijay na urnong a basura. Kan kita ngamin ato'y sangwanan ti tersinam. Na urnungan ti basura dita. Dita ti kayat apagyanan dagiti lamukas kadangilaw. Taglimasan ti siga ita banang. Pork chop ko naman. Ay, inayadam ti mangan. Saan ka matamay ibusan Tinidurak man dahil dakil a pork chop. Inayadam ko na kat. Dapat paminta naman. Ay, nagdakal mo tanda ito a paminta? Kita manday ta ibagbagam adakkel a paminta. Aguray ka. Kaslasaan mo't a paminta. Ay, sus! Nagdakkel mo't ang ilaw, day ta! Ay, saan a paminta? Ay na, inteng. Apektado tayon, gapo itingilaw. Nagado nga ming agpay so tingilaw dito barangay tayo. Okay, agpasya-pasya ka mo't ada kita ang ilaw. Awan mo't ngilaw, ide. Apay ngay, anagado ita. Ay, ablaang ida. Jakon mangan. Napukawan akon itiganas amangan. Sa pagtatayab na dito yung kusina. Naggap-gapuan nga tadagita ang ilaw. Ay, Nangag mo dyan baga ni Uncle Kao, John? Nangag ko Anya dyan baga na? Agpamerienda ka no inton madamdama. Day talang tinangag mo ngayong baga na. At dapay aya sa bali ngayong baga na. Katlo ko na naakitain tayaw. No sa dino ti paggap-gapuan dagiti agtatayab ang ilaw. Imbaga na ti kasta. Merienda lang mo ti pag-alistuam. Kat intang arod kitaan na. Tapno ag merienda tayo inton malpas. Gapuan nga tadagita ang ilaw. Sige, tumangat ka pa. Si kamutan Chip. Tumaltaryawak nga raw. Tapno makitak no sa dino ti paggapgapuan dagito ang ilaw. Apay ato manangad, kinto manalyaw kayo adwa. At naberberukan may tataba daw. Kanya nga, tiberberukan niya. Berberukan mi nga raw no sa dino ti paggapgapuan dagiti ilaw. Ay, agbanbanog kayo lang nga mangbiraw. Kung naktumat ka Chip. Nagrigat abirukan. Nagawit tan nagmerinda. Saan nyo nabirukan? Agbanbanog kayo lang. Dati paggapgapuan tingilaw, dita basura. Ha? Wansa? Amutan no sa dino ti paggapgapuan tingilaw. Agawit tan. Lumamisan dyan pamerienda ni Kapitan Kadata. Parag, ayan ni Uncle mo. Kuantay. At dapay la ijay barangay hall. Sige, tamapanak ijay itamutlaan. Ha? Anya nga itaramida mi jay. Inakriingan ni Uncle mo. Amok amat maturog tiar aramidan na ijay. Inteng, agreingkan. Inteng! Nagmadititag-tagainap ka. Saan at agtagainap? Puno! Ha? Iso bumangon kan. Banang? Talaga nga inaramid mo ti imbagam amaturog ka dito barangay hall, Bumangon ako dungaw. Rombang lang abumangon ka. Tamapan kayo aglinis. Nagrugit dito barangay hall. Nagado tingilaw. Bumangon na nga rin din. Anya ay dahita nakalamang dita likodan. Balunat. Usarak itakan ka na. Saan? Bumangon ako. Ingka maglinisin dungo. Sige. Ay na. Turog ka aturog. Dito'y pa'y aircon nga opisinam ti pagturugam. Ala, bangaw! Ingkay aglinis! Ay na, Kapitan! Saan laday tamat maturog kang aramidam? Agtrabaho ka, tapno saan da ka akagura dagiti kabaranggayan. Ala, sige! Dinang tinagibusan di sabay pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Kapitan Inteng! Maray, ado at talaga ti problema ti barangay tayo. Ay, puno day tamaray.
Nagpaayab nga rod iti meeting ni Kapitan. Kat ti kang runaan na napagsaritaan may. Kat ti problema ti kinakurang ti danom. Ay, wan, Mare. Malaylayan dagiti mula. Gapo iti kinakurang ti danom iti irigasyon. Ay, uray mo ngamin di takarayan. Kanin at tiyananan. Ay, kasano tayo nga tanno kasta, Mare. Kunama ni Kapitan na pagtitinulungan tayo day ta problema. Uray jay gripo apagsaksak-duan may. Awanin danom na. Marigatan kami amang bomba. Makisakdo kami to kan ni Marituyang di tamyanan. Ijay bubunda dita. Ay, kahit adayumutan at ipagsakduan nyo, Mare. Ay, huwag nga rod Kaasi kami kan ni Marituyang. Agasam nga tagsubli-subli kami nga agsak daw. Ay na, mabanog kami Marituyang, agasam nga'y day taupat at timba abagbag katem. Ay, anusak nga rod ti mapan makisakdo di tamyanan, Maray. Dua at timba ti aw-awitem. Dua mat at timba ti susuunam. Nagriga mo nga mintiyag subli-sublay. Ay, imbag no saan amatin nagdayta dua at timba di taulom. Saan, Maray? Amok at timbangan. Ay na, Mare. Nagpigsa kagayam. Wala, taimbis at tulungan nak ni Badong ay saan? Ay, at dadakan inteng ijawiting shade nga agis istorya, Mare. Jack amo, noan niya ti pagis istoryaan da. Mayat, ti plano ta, paray. Ana mo nga maglaan. Ay, kituwa na, paray. Jay ko namaon, anas kay na pagtitinulungan tayo asulbaran ti problema ti danaw dito barangay tayaw. Nasaya ta tumulong ka pare. Basta yan nagtungtungan ta, paray. Naskay nga ramiden ta. Katmo na. Dakal ti matipid ta adanaw no aramidin ta dagiti nagtungtungan ta pare. Agawid ang aro din, paray. Nakita kay nituyang kaw. Nakasakdown. Inteng, itay kapay nga ibabaon nga agsakdo. Ingkan Nabanugak. Ibaon mo ni Kwarog. Awan ni Kwarog. Napanagpasada. Apay ngamin ay akasapulan ti sumakdo. Nalpas ka na nakaloto. Kinalpas ka betin anangan. Pagdigos mo nga'y. Sapay sa nga dram ti pagdigos mo. Apay nga agdigusak. Ti tao, masapul nga agdigos nga inaldaw. Aha. Naawatam, inteng. Kat amok mat. Ay kat mapan ka agsakdo iti pagdigos mo Amok managrigat ti sumakdo. Kat, sumrag ka ije barangay hall asaan nagdigos? Ay na. Amumat a problema tayo ti danom diti barangay. Na, gapo iti dayta, saan kan nga agdigos? Saan pa nga ita? Anya, ay unay kan inteng. Agtip-tipid tayo nga ron. Agtitinulong tayo nga agtipid. Nagsakdo ka manan, Maray. Ay, wan Maray. Nabambanugak. Apay ngamin amasapul asi katagsakdo. Aya, ibaon mo ani badong mo. Maruruda nga raw. Ibabaon ko nga agdigaws, di na kayat. Iso nga insakdo akon bareng maay-ayo nga agdigaws. Na, apay adi na kayat agdigo saya. Dayta kano tinagtungtungan dakin ni Kapitan, Maray. Ay, isumot lang ay dinakitak ida ka. Nagin napirdang agsarsarita sa dagkin natawa. Un Maray, tababaan dayta nga aramiden da. Makatulong da nga agtipid iti danom. Saan kan samay at tumultulong nga agtipid iti danaw, tuyan? Anya saan? Apay, di mo nakita, di pinaginaw ka. Insibog ko iti mula. Dumanigos kamay. Kastaya ti agtipid. Nagpudo nga ron ti panawan, diyak katagdigusan. Ay, di mo amo ti agtipid iti danaw. Ay na, amok ba daong, anya katadyak amaw. Di mo pa amaw ti tumulong nga agtipid iti danaw. Amom lang aro na problema iti danom dito barangay tayo.
Amo ka, sakto pa'y ti marigrigatan amapan sumaksak daw. Tangamain, sadot ka. Nay, pagsakduan nakpailaing, kay tumultulong akmay nagtipid iti danaw. Manon nga aldaw ajak nagdigdigaw. Dakay latulong ko na itan, tuyang. Kaman bagbagaan ni John. Apay, Kapitan. Agwaswasing iti tricycle na iti paradaan. Ay, konsumo iti danom dayta. Wan nga rod may sama day dyan, di na mo tagtipid iti danaw. Di nan sa mo ti problema dito'y barangay tayo. Ay, Sige tay nakbagbagaan, Kapitan. Oh, kagawad. Agpaitulod kay Jaylee. Apag iso kalkalpas ko nagwasing iti tricycle ka. Sa anak nga agpatulod. Umay ko lang ibaga, bawal tagwashing ita. Ha? Apay abawal? Di mamwaya problema dito barangay tayo ti danaw. Ha? Ayawan gayam niya. Nalipatak matan. Isardang niyo pa ilang tagwashing. Ibagam ka dagiti kakadwam. Wan, kagawad. ay anda nga paray, mayat matlang tirik nam asaan nga agdigdigaws. Ay, medyo masikuranak pare. Ah, Tanituyang ka, rumaniklamaw. kasta talaga. Normal lang dayta paray. No ingatok ti imak pare. Adda ka no maangot na nga agatso ka. Na, agreklamo manan. Huwag nga rod pare. Pero may tireklamo na. Tamaulaw ka na. Ay, oray ni ba nang paray? Agreklamo mo't ka. Anya nga mo tireklamo na pare. No lumabasak ijaabay na. Ay na, agreklamo adagos. Aya, alangan mo't nga agreklamo nga agatso ka ti payod mo pare. Agpadpadatan ano ka. Agreklamo kit di at da ka no maangot na nga agat kalding. Ay kinaimas apulutan day ta pare. Iso nga ron nakanayon ko nga ibaga. Asaan nga agreklamo ta tumultulong nga agtip-tipid iti danom. Kasta mo't kay ti palpalawag ko kanituyang ko pare. Angam kaslasan na amawawatan pare. Hey, bayam lang. Maawatan dan to. Ay, agawid akon pare. Tamariknak mawawak. Ay, danom ti kasapulan pare. Wan pare, mawawak nga raw. Sabi agtip-tipid ka iti danom. Kita niya nga iti inumag pare. Kung makain inumag ka. Mabalin nga yarasaas ka pare. Ibagam ki din pare, tasanak mo datulang. Yarasaas mo pa ilang may. Tapno awan makangag. Sige pare, yarasaas man. Yarasaas ka. Intaw minom iti arak. Arak, ayaw na niya. Makatipid ta iti danom. Ewan pare. Ay naglaing kan pare. Nasaya day ta na panunod mo. Tapno makatipid ta, iti danaw. Kahit tantan-awam latan da Kapitan kan badong mo nga agsyasat di taigid ti kalsada maray. Ay, anya nga iti maaramidak maray. Ay, anya nga tati pampanunutan dagita nga agkumparay. Di da kaya tagdigos, tapno makatipid da kano iti danaw. Ita, agin inumda. Ay, jak ammo no anya ti pampanunutan dagita adwa. Ay, iturturod ko man nga ibagakan ni Mari Banang. Masapul apilitan na ni Kapitan nga agdigos. Taamin kami ija barangay hall ka maulaw no sumrek ni Kapitan. Kasta mo ti parikot ko kinibadong ko, maray. No kaabay kaw, ay na, umalsem ti rupak. Gapu iti agat suka nga angot ti kilikilina. Imbag at agat sukalaan ni Kapitan ngay, agat bulog akaldeng. Ay, saus! Nagbangsitin nga eh. Isungaro na kasaritak to ni Mari Banang. Ang mga ibon na kumakanta. Nagmaya di kansyon mo pare. Ulitin man pay. Ang mga bird na nagsisinging. Ay na nagmaya tay. Kansyon tayo. Kitwan mo pare. Kunak no agpukpukaw ta. Nabarte ako na. Ang kansyon tamanay. Saanin?
nabartek tamat. Nga raw. Nabartek na talaga, pare. Katlada sumungad sa amin, pare. Kita man no, sino na ita? Day, nabartog tayo na dua. Ni parenting lang, tinabartek. Na. Jack, san unay? Ada rason na pa yan nagsat kami. Ano rason ta? Pare ba dong? Ay, Jack, amuking ka, pare. Kapag adamagam kanya nga. Amom, rason ka kastay. Ano nga deta rason, Kapitan? Amom nga da problema tayo may panggapit ti danom. Sana ya. Amok deta, Kapitan. Gininong kami tapno, tumulong kami nga agtipid iti water. Wey, gusto, dahi ta arason ni parenteng. Imbes adanom ti inumun tayaw. Arak langay. Agasam dita nga raramid din may tapno makatulong kami. Denggama, saan kami nagdigdigaws kani kumpare? Makabula na yun. Saan kami nagdigdigas? Wan, agduan na bulan. Ay, sumit gaya mga da na bangsit amaangot ka. Wen ang dakila tulong ni dayta. Lukas ta, ayabak man nga rodan dagiti padak at tricycle driver. Guri ka. Kapay nga ya ba? Aginom kami matan iti arak makatipid kami mat iti danom. Anya ti panag ko ng baray. Mayat ka di dayjay nga ramiden da. Anya ngayon ti mapaspasamak ita diti barangay tayo, mare. Agiinuman dagiti lalaki. Agsasangod ang agbabartag. Wen nga rod, mare. Ay, apa yan? Ay, tinulad da kano da kapitan kan kabadong. Kaya't da kanumot ngamin ti makatipid iti danom. Ay, isukat ti kunak. Bagbagaan man ni Kapitan Mare. Agsubsublin ti danom diti barangay tayaw. Iso asaanan ang masapol nga agtipid. Wen, kasta ti ibagakan kwa na. Makaulaw ngamin ng tipayod na. Ay na, nakababain paikit din kada kayo. Ay, di na kumamot urayan. Maulaw kan matalimu daw kami, Mare. Siya kon tinapan nagsakdo dita gripo, integ. Nagagat ka mat Tapno panagnagakan ka nga adon ti danom dito'y barangay tayo. Basit pa lang. Sumangsango tayo pa lang iti problema tayo iti danom. Adon ti danom ijay karayan. Kan uray pay iti waeg. Ijay irigasyon gay. Adaw ti danom ijay inteng. Basta ti amaw. Agproblema tayo maipanggap iti danom. Kayat mo, taisakduan ka iti pagdigos mo. Saan? Awan ti danom. Isuadyak pa lang agdigos. Punwak ti 5 adram a pagdigos mo. Di mo man ipapilit agtip-tipidak iti danom. Di mo mat ipapilit ti kayat mo inteng. Tamarurodak. Makaraman ka iti balunat. Impalagip mo ba na ti balunat? Iso ti pagpang-urkuken ka. No di ka pa'y lamapan agdigaw. Apay nga minapagdigosan nakman. Damagang pa'y laang. Kat no nagbangsit kan, agaputan iti agong dagiti makaabay mo. Apay nga'y asaan mo mat nga putan day kaagong mo? Wen taan anusak ti payud mo. Ay, maululaw akon inteng. Ngam anusak, iso amapan kan agdigos. Agungat ka manan. Talagang agungatak. Hingkag digusan! Uwan! Mapanakon! Pumuraw man ang dagiti mata, magkusilap ka! Naginom ka iti arak, itaksan ka ngagdigaws. Uray anya teraramiday. Yak kayat tagdigaws to yan. Di mo nga minamukay tagtipid iti danaw. Saan matenggat a problema ti danom dito'y barangay tayaw? Nagkuna. Adon ti danom badong. Oray minuminuto kang agdigaws. Saan maibaws? Nagsao ka ba rin ako na akon? Suruan na kiday. Apay, nagununor kaya, idigriduan ka. Sana ka nagununor. Ngam amok anasken nga agdigos ka.
Ay di naman pagdigusin. Ibaon mo kay Day, tilaklakayan. No saan mo kaya tagdigaws? Saan ka mangarod amang rabrabi ay? Day, apay kay. Awan mo kinastada. Ha? Saan ka nga ilutuan iti kanum no di mo kaya tagdigaws? Ay unay ka mo tintuyan. Dosain nakmatikas ta unay ay. Numapan ka makiinom iti arakin ni Kapitan. Ijay karwar amaturaw. Anya, hagtip-tipid kami nga rod iti danom. Iso nga arak tin inumun may. Ha? No kasta nga raw. Saan ka amang rabi? Ken, ijay karwar amaturaw. Nalawag, badong. Ay, saan mo't akasta tuyang may lab. Pagtungtungan ta ka di daytoy abanag. Ay, busin na ko nati lamaw. Numaturog ak di tarwar. Ay saan ka amang rabrabak? Ah, anya nga rod ti kayat mo nga ramidat ngay. Ingkag digaws. Ay, anya pa'y ngay. Ipagamami na yun. Isardeng mong ti aginom iti arak. Ay, unay ay. Saan mo nakasapulan ti agtipid iti danom? Taadon ti danom dito'y barangay tayaw. Aglap-lapusana nun. Inaldaw mo ti panagsak yaw. Tutuladan ta kayo lang kini Tata Badong, Kapitan. Insardeng bin. Isugay sardeng yun. Ah, anya nga iti inuman mi kitawan mat danom dito barangay. Ay, adon. Ah, Saan yun nga irason ti kinaawan ti danaw? saan kayo nga roden nga gininom kini Tata Badong iti arak? Saanin? Dakas iti salon at ti... Ay, da. Aginom ta kumangam di. Ay, abanak matan di banang. Next time taon. Mare, nalpasan ti problema iti danom diti barangay tayaw. Ay, imbag nga ron ta nagsublin ti danom. Ay, nagrigat ti awan danom na. Nagrigat ti agsak daw. Napadasak mo't day ta, Mare. Ay, jak kaya ta mapadasan tumanen. When ay, nangruna ni Inteng. Ay, nakababain. Saan nga agdigdigaws? Iso aday jay, masay upyo ti ang dud na. Gapo, iti kinaawan ti danom idey. Ay, wan nga rod, Mare. Imbag ata na pagdigos mo matlaang ay. Ay, Kapitan! Nasaya at mata nasulbaran ti problema yung iti danom di ta barangayo. Kat inaldaw nga rod nga digos kayo para iti salon adyo. Hala, sigay! Dinang tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Kapitan Inteng! Tata Badong! Tata Badong! Ay, di nakman ayab-ayaban. Nowan iyawis mo nga arak. Iso nga ron nga ayaban ka, taginom ta. Ay, andang tuman nagipulo ngay. Kini parinteng. Amumutin da dya kumpare. Kagura na nga dagi inom dito barangay. Sino ti dakdaka matam nga agipulpulo nga ya? Amum lang aruday. Damagan pa'y laeng. Ni Chip Quarog? Di mo pigsaan. Manganda ka. Awan ni Chip Quarog. Awan dito'y paradaan yaw. Napan nagarem. Ay, mayat ano kasta. Awan nagipulaw. Mala, intang aruday. Birbiro kak ni badung ka umaray. Limbabas mo't itay diti balay. Kunana amapan ije bangkagyaw. Awan mo't ichay. Napananan ngay. Sapay ibagbagada nga dakanupuraw avan nga agal-ala itilakay. Saan ka di nga ubeng ti alalaan dagita avan, Mare? Naumadan nga agala ka dagiti ubeng. Isu alakay itan ti alalaan da. Nakaamak nga rod no kasta Wen nga rod maray, makapadanag. Ay, sos. Napanan nga rodan ni Badong Mau. Ay, jak amo no sa dino ti pangbiro kaken kwa na. Arak manan. Apay, mano kayo ayang agin inom. Tagatang kay lagatang iti arak. Damagan pa lang magkagawad. Lakawan nakit din iti arak. Amangan na ipulong nak ni Kwarog kan ni Kapitan.
Danag mon aya. Ay, jak kaya ti maungtan. Narigat ang tibakbak kita na maungtan. Ay, di mo ngawan ni Chiparo dito'y barangay tayo. Ni, kasta aya. Isumot lajak makikita dita para daan yaw. So, alak ko na ko ni Taraktan eh. Kukurayan ako ni Tata Badong hindi pag-iinuman may. Ay, ni ka ba dong tikadwam? Shhh! Ikatagtaga rin kagawan. Ito lang na ito. Kay mabawal ni Kapitan Daginog. Iso nga o. Ag-happy-happy kami ita. Tawa ni Chiparo nga gipulaw. Ag-happy-happy tayo ita. Tata Badong. Tawa ni Chiparo ka na lang nga gipulong. Hehehe, katuda. Manual lawas ay, nasa anak-anak kayo ng mitiara. Kapunta na yung takarak, ama nagipulap. Tata Badong. Tama din magmagmay di kalsada o. Sabi tuyang ko dito. Talyaw. Kaslada pero na. Pirukin na sigura. Ang dahil teramidan tata. Ay kitaglam mong ta. Terasay. Awa na. Nas ka na saan na tama kita. Muna, japay na partag. Man pa'y dito'y tersina marikwanan. Ay, katagtugaw ka lang ta dita. Nagbagla nga na kasang-sarita. Apay, nagapwang. Berberukag ni Badong Kaumaray. Ang mga nakita. Ay, saan? Jak amo, no, ayan na. Ay, napanan na ngatan. Kadama siguro kumpare na pinasyar na. Ay, sana mabalin ngagpasya-pasyar ni Badong ko. Adda puraw avan nga agal-ala itilakay. Ay, delikado nga ron. Ano kasta? Kasano nga'y numatumpungan da magmag na dita kalsada ket alaan da. Ay na, di ka kadagdanag, Mare. Na, apay kumasaan. Jak pa'y nakit-kita day tay bagbaga mapuraw avan. Ay namaray, di mo mo Gan may sa, nagadwala lakay nga alangan da ni pa'y labadong mo mait. Nangingisit. Na, di mo mo't ibagati kasta, amaray. Ananwanda nga ni badong mo. Ay basta, madanagan aklata. Apay, anya kitantan awam di tatawa. Sip-siputat ka ron. No, adagi inom di taig-ikid. Apay ang masapol asiputam ida. Kat adamot binilin mo nga aksipot kadagiti agi inom. Awan ni Kwarog. Napan nagarem. Na, pinalubusam met adagaws. Tapno makaasawan. Ala, umay kakit day tamangantan. Mumitin na. Pagrog-rog yan tigulo na kita amamartek. Ay, jakat mapasamak na dito'y barangay ko. Nabartegak sa metay. Saan ka pa yan nabartag, Tata Badong? Unok na ita baso may tiara kanya. Awan mo din tiarak ngayon dumanta. Uray paspasam na ita buti tiarak. Awan day. Ay, awan ngagpayson. Nagbid mo ito na naibos. Ikaman gumatang kiday. Ha? Aguray ka. Ta ikang ka iti igatag mo. Adda pa'y aya kwartam dita. Adabay! Ayan nandiyan kakaiso na kwarta dito. Ayawa, nabartag ka talagang tata. Di mo mabiro kan ti kwartam. Yan na dito yan. Dito na Saan kindi ang kwarta na ito yan? Uy! Limagaso ta. Nadagayam kasta kwartam, Tata Badong. Malaing kay gatangay. Arakin pulutan tigatagan. Uwan, Tata. Nakgumata ngayon. Dara ba? Nung makitam ni Nana Matuyang, ibaga, madi mo ang maw, no sa dino tayang kaw. Areglado, Tata Badong. Ay, imbaglakit din tada ka gumatang. Awan pa'y naglakwak. Ay, awan pa'y gimatgatang. Medyo nabartag ako kagawad. Agtayakan ti panagkitak. Gumatang ka pa'y itiarak. Una, taimbawanak ni Tata Badong. Nabartag mo ito ni Kabadong. Awan, kayat na pa iti uminom. Birbiro ka ni Marituyang. Ay, di mo ibagbaga nga gininom kami
Apay ko mga ibagak. Ah, Kakaiso na nga dagumatang itiara kalako. muti nga ro din tigat kita ngara ka. Sige, mabitlaang. Na, kasta unay abarteg mao. Sa dinaw tinaginumam, Nabarte ka. Ayamay. Katuan, agkarkaradap ka lang aruden anaghaway. Ha? Sino da ito'y nakapintas a babae dito'y sanguhanak? Na, siyak matla ti babae dito sanguanam badong. Siyak da ito'y ni Tuyang. Ay, saan na si ka? Nituyang ka. Ay na di mo ipapilay. Siyak ni Tuyang kunak lang aruden. No si ka nituyang ka. Apay ngay, nakapinpintas ka mo ten. Na, anya ti bagbagam si kabadong. Ina, nakabangbanglo ka pa'y. Ina, kaslarusas. Na, Ina, pimintas akong iti panagkitam. Ken bimanglo at payan. aguray ka man ta arakupon ka. Masidagak langking ka. Ay na, itala nga ibaga ni Badong a pimintas. Na, ay, Badong, natumba ka mo tan. Kulak no arakopan na. Awan mo't ni Kuarog amang sipot ka na kita giinom dito'y barangay. Iso asikan tibili ng amang sipot. Ha? Siya, kapitan? Apay akas lang nakigtot ka. Ako awan lat sa balin na mabalin nyo abilinan, kapitan. Ay sikan tanod kami. Kuha nga main. Jak masangaw tanay, agpasada pay. Na, agsipot ka lang man. Jak lata masangaw, kapitan. Yay, sino nga roden itati pagsiputat? Basta sana sa kapitan. Jak kaya ti agsipsipot kadagita nga giinom. Nangag mo jay imbagak Badong. Way, nangagaw. Nyalaki din. Kanya ti panag ko ng kanyak, tulay. Anya jay imbagak no talaga nangag mo. Imbaga, mga anak ka. Day taya timbagak. Saan aya? Nay, jak mitin malagay, no niya di imbagan. Imbagakan ka amapan kay jay bangkag. Saan atila papapanam. Ay, winggayam. Day tagayam, timbagan. Jak unay nangagkay. Ha? Di mo nangagwan no inyalang-alang mulaan. Nangagaw, kinawatak. Saan mo nga ulit-ulitay? Saan atila papanamanan na? Sa dino ko mati sa balya papalangay, no saan nga ijay bangkag. Anya tiamok ngay, ang mga numapan ka manan aginaw. Di mo ibagbaga na itakin ni pare inteng. May takagura na ti agin inaw. Nasakitan dito tenged ko atalyaw. Ay, mas dawak man kan ka, kapitan. Apay nga minatumanalyaw kaya. Sipsiputak nga rog no adda giinom. Ay, kagawat ko nang. Luman adda makita nga giinom. Ta-report mo kanyak agad-agad, Nawan makitkitak mga giinom, kapitan. No adda, pagmulta ak na kita. Nang runa, no giinom da iti rabi ay. No adda masiputak, i-report ko adaguskan ka. Ewan kayam. Aglaklako kapay ka di iti arak. Ay, saan? Apay ko mga glako katamo ka bawal. Ay, nasaya at matnukas ta. Ay, naskan nga titinulong tayo para iti pagimbagan, ti barangay tayo. Birbiro ka manan ni Badong mo, Maray? Wan maray, uro-urayag nga agaway, ngam awan mag. Nay, napanan namanan ngay. Mapan ko man biroken dita abagatan, ang mga nuadda dita. Ala, bayam, tano makita, ibagak nga agawi din. Sige man maray, ay mabanugak manan amang biroken kwa na. Ay, amangan mat no ilimlim mangan nakalaeng. Ay, narigat nga min abirukan ti tao, nga aglimlimang. Kagap-gapo ni Marituyang dito'y balay. Birbirukan na ni Badong na. Apay mapupukaw, di pare ba daw?
Ay katwen tabirbirukan na nga rod. Napananaga ta. Ay numakitam, bagbagaan man. Wala no danggan na. Ibagam, adda papanan na. Masapul nga agpakadakan ni Marituyang. Tapno saan nga agdandanag ni Marituyang. Lakwan kayo latay ti ara, kanya laki din. Kasta ati pagwada na kagawad. Imbag lang nga ada mapaglakwak. Basta di may bagbagakin na kapitan nga gininom kami Asino man ang tikadwam nga ginumaya? Ay siyempre, ni Tata Badong. Isutin ang ted iti kwarta nga igatang ko iti arakan pulutan may. Ada kwarta na? Ibagak kanukan ka, agdamag ni Nana Tuyang. Ibagam, asaan mo nga amo ti ayan ni Tata Badong. Ay kauna. Aguma kami kanu nga ginumita. Mabitlain. Adto'y tara kagagatangan. Ay, sana day tabas si tigat gatangag. Tidakdakkel. Ay, mabitla nga ron tayo sukat ko. Kunakon ka, nabartag ka manan. Wait, nabartagak at halaga. Permite bartag ko ita. Tanay, diyak mo din makita, yan na pintas, ken na banglo at chicks. Kat no siyak dayjay ibagbagam anapintas ken na banglo a babaay. Ha? Hindi naman angawin. Bakit matlat ka, di pa nagkita king ka? Badong, kinupit mo maninjay kwarta kanya. Kanya kwarta nga ibagbagamit. Ay sos, di ka naglibak. Awan mo't sabali ang mga lakait no sana si ka. Ay di naman babasulay. Inggatang mo siguro iti arak jay kakaiso na kwarta kanya. Hey, nabartaga ka. Saan ka sumadaw? Gapo iti day tangarak kup-kupin, kapitan. Tapno da igatang na iti arak. Wan, pudno takunam, kapitan. Ay, muklatan kay. Dayta ti epekto ti panagin inom na iti arak. Iso ajak kayat nga aginom na iti tattao dito yung barangay. Diyak ko ma-report ni Badungkaw. Ay. Namnas kan laang. Tamading ter aramidin na. Nasaya at mate. I appreciate yaw. Iso si kan ti aramidag. Para sipot ka nagiti agsasyat dito yung barangay. Ay. Kayat ko, kapitan. Mala, siputam dagiti agiinom ta i-report, ma'am. Wan, kabailak nga aramidin day ta, kapitan. Naglaka. Ken siputam, no sino dagiti agilaklakaw iti arak. I-report ko matkan ka? Wala. Angam ka ba alam nga tangaramidan? Ay kabailak ka? Naglaying ngagsipaw. Tata Badong! Tata Badong! Ay di na kaya bayaban. Padyakon kaya taginom. I-report nak tumanag ni Tuyang ka. Saan kan nga ayaban nga aginom, Tata Badong? Tauray sak, inong tanak ni Kapitan. Ken may sa, addan ni Tuyang ka nga mangbanbantay kanya. Un nga raw, agsipsipot man ano? Ay agawid ako. Di mo laam mo kay. Nakalamang ijay likod na, di pang-pangur na kanya. Ha? Ay, agawid ka nga raw dan, Tata Badong. Wayne, mapalakaw. Narigatan ti mapangaur. Ken narigatan ti mai-report manay. Ay na, tatabadong. Saan yung aramidan ti bawal di ta baranggayo? Tapno saan kayo amadaksan? Hala sigay! Dinang tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Engteng! Kapitan! Engteng! Dayta kapitanay, di la sumarsardeng man nagpalpalinis nito'y barangay. Makauman. Na, ulay ka deta pa nagsasaumon. Mangag na ka. Ay, oray man pay. Tapod no, bay. Mangag na ka dagiti kagawad kan tanod na. Idanon da dayta ibagbagam kan kwa na. Ay, jakon kaya, ti mapanaglinis-linis to yan. Nagadot ya sa asikaswag, hindi pangkagaw. Napantamutan, idi napalabas a panagikap. Sa balimutan at mapanaglinis. Uray pay. Baho tayo dito yung barangay. Tapno awan maibaga nga ron dagiti tataaw. Awanan ti oras ko nga garam. Awanan aya. Kasano nga makaasawa no kasta?
Sapay ipapaapura mga asawa ka. Napanak na kiin istorya kadagiti padak nga umi-istorya. Kay, yan ay tinadamag mo manay. Nadamag ko, ang napili gayam to'y barangay kayo akalinisan a barangay. Dito'y kiliti pakpakop. Ay, di pasayahan basta. Nakita, talagang nagtrabaho ni Kapitan. Pagin-pagin kita. Kano naggagangatay? Pagin gagagay. Pagsimay. Amambaw ni kapitanay. Sigod, nasadot na ita akong paray. Ay na, agda ka no awatin ni Kapitan apang madayaw. Ay, oray pa yata. Saan ang nagilagkikwa na kuya? Na, kumparing saan ka nila? Ay, tamok to ugali na. At nasad-sadot na. Masadot po may nagtigos. Kontrabida ka talaga. Di ka maragsakan, ang mapadayawan to'y barangay kaya. Dakayo gaya matano ti sumaro nga umawat iti pamadayaw. Walang gagawad. Mga nga, hari na biing iti panagrundayaw. Awanan dagiti agbugulog, pinawanan dagiti agtatakaw. Sutan ni ganti bagbagan ni hanggang. Bagaan nga dunda kami. Nagrunda kami na itadagaw. Manon abulan nga awan aga-apa diti barangay tayo. Putang da kaming dagitang nagkukulaw. Dapat amas kulado kami amay. Ay, ano nga inaawatan niyo ti pangmadayaw yaw? Damagat to kinyang galo kanaw. Magasamat. Iti pagayam mo, bituro yung tipak-pak-pak ti pangawatan niyo, iti pangmadayaw. Badaw, adda manin ipadamag ko ka. Narayta. Kapu iti kinaado apang madayaw ang naawat ti barangay kabingkatan. Adaw ti mangibagbaga asikat kanong ni Kapitan. Nintay batik-tek. Asino pumapay ngay ti sabali asikat a Kapitan. Ay, oray pa isaw, tikasikatan na kapitan. Saan naglatak at ilipkitwa na? Naurnong iti barangay haw dagiti pamadayaw ang naawat ni Kapitan. Napagmukitita. Katungan, Walang bay-bay. Kapagmukiti sirsiripo na. ay nabadaw. Siyempre, maragsakan na. Tamakaaw-awat iti pamadayaw tayo ti barangay taya. Hey, ma'am. No damaganda kanya, no anya ti barangay ka. Ay kat si papanakilak amang ibaga a barangay kabildatan ti barangay ka. Ay siya. Diyak lama ibaga ti kastatu yan. No damaganda kanya, no asino ti Kapitan taya. Ay kat ipukaw ko ang ibaga ani Kapitan Enteng tinagakal na anos kan sikat a Kapitan. Wen, Mare. Pudno nga adon ti pamadayaw anaawat ti barangay tayo. Isu nga rod asikat ti barangay tayon. Kanuray ni Kapitan, sikat meten. Wen sikat. Ang saan meten ang matatao, ijay balay. Ay, apay ngay. Amin nga oras kan panawin na ipapaainan iti barangay. Di nanto pa'y matarimaan tiri daw ti balay may. Ay, kat ibagam Ay, uray ibagak. Taado ka no ti asikaswan na iti barangay hall. Isu nga mintinal daw asumsumrek, Mare. Nipay Kapitan ati kasapaan asumrek. Kaladawan mo nga ron nga gawin. Day tangarod ka. Di na kun matulungan ka dagiti trabaho ijay balay. Nala, ano sa mon? Takunada mo takagindan ti panagbalin na sikat dayjay. Kan ti barangay tayo. Sikatun, Mare. Nagkuna iti dayta? Kiso mo ti bagbaga dagiti tattao. Ni Kapitan, ti kasikatan a Kapitan. Italaan na amwak dayta Kapitan Enteng, ti kasikatan a Kapitan ko naman. Ay na, sikat at talagan ni Kapitan Inteng. Dahil tala ti kanayon mo mga ibaga. Win magtatabadong, sikat at talagan. Uray ijay ile. Basta ibagam a Kapitan Inteng, amamuda.
Nagagat kan na anos a kapitan kunada. Jak la may bagbaga na ita. No damagin da kanyak. Awan, kunak. Anya matan ti kasta nga isungsungbat mo, tata. Nagado ngamin tinasayat a programa ni Kapitan Inteng. Ayan na, nagita na saya at programa. Jak mo't makita. Kumita ka ngamin dito'y barangay tayo, ah. Naglinisan. Awanin dagiti agtatakaw. Awanin dagiti mamartek nga gulgulo. Ang gugulo nga. Sakto pa iti manggulaw. Ha? Ay, saan mo tata? Kakaiso na akaaw-awat ni Chip Cuarog iti pamadayaw ti barangay. Kas katalnaan a barangay. Ay, subukay. Tamakita man ti kinasiglat na dahi ta, kapitan. Talaga na siglat ni Kapitan. No siglat ti pagsasaritaan, ilaban ko talaga ni Kapitan Inteng. Ay, tilay pagbagamay. Itulog na kiday ni Ilay. Ay, katwa na. Aglugan ka, tata ba daw? Nag-istorya kay ti sa balay. Saan man na dahi ta inting-inting batingting. Makauma dahi ta nga is-istoryaan. Ibagamot akasikatan a Kapitan. Pagpakawan. Jak lama ito right ngay baga dahi ta. Mala, mapantangaruda ni Ilay. Ay na. Ay, nabusugak ang gail. Ay, oras yak, mate. Ay na. Ay na. Nay, apay ngay atumakder ka, Inteng? Ay, dalpas ako nanangan. Ako nagtugaw. Ay, inak mo ta nagbuya ititibe. Ay, umayak, mate. Agbuyak pa. Ay, agbati ka dito'y kusina, Inteng. Na, apay apagbatsan nak ngay. Aginaw ka. Nabayagan asaan ka naging inaw. Paginaw, ti kasisikatan a kapitan. Maan ano kumano sikati kasikatan a kapitan. Basta, sikat aginaw. Naawatap. Tinsamot pa rin, tagdayagin inaw. Ito yan. Nan kita akman. Ha? Isaw? Ay, wang. Isumot nga agpaisaw. Pinaginaw ni Maribanang. Under desaya magayam day tagayem ko a kapitan. Di na latultuladay. Malalakay. Naturay. Anyati ko nam? Adayamot imbagak to yan. Ala, ingkaglaban. Ayunay kamutay. Kalablabak lang din na minsan. Paglabain nakmanay. Ingkaglabakunak. May salatisaw badong. Wawaway. Mapana ko naglaba. Ay, kusilapan nakman na dagusay. Labam analain. Jak kayat tisinsinan apa naglaba. Ni Kapitan di nakitak nga agin inaw maray. Kawam iso talaga. Pagin inawon mo gayam ni Maribanang. Ay na, nabayag asan na nagininaw. Taduting na si kaso na dito barangay tayaw. Panawon mo na, tulungan na ni Maribanang. Sapay sikat ni Kapitan. Para inaw mo lagayam dita balayda. Kat, ayan ni kabadungay. Pinanawak ijay balay may. Aglablaba maray. Agpadadan samot ka ni Kapitan na mabutang kadagiti asawa da. Anyat makunam, maray. Chip, ni Kapitan, oh. Saan mo akit kitaan? Agsaksak dumot iti danom. Pinagsak do ni Antay. Ay, kaasimot piman ni Kapitan. Kahit sikat nga rod nga angkel ka. Sikat sumakdaw, sikat aginaw, sikat aglutaw. Ha? Aywan na niya. Dayta ka ti pagsayaatan ti sikat. Paglaban to pa'y ni Antik dayta. Uray kitaan. Naman matisikat na kapitan. Panang dungaw! Agi na naman mat dayto sikat na kapitan. Nagkunakan ka nga agtugaw ka? Nalpas ko matan, ti papaaramid mo. Sikat agluto. Inkan. Ura saan ako na sikat? No trabaho mat amin at trabaho. Nabannog akon. Ay, sikat nga, Rod. Iso asikat aginaw inton madamdama, why? Nagrigatan ti sumikat.
Sikat para inaw. Sikat para lutang. Sikat para linis. Mayat, no sikat ka. Ay, sika ba daw? Anya ti katawaam? Awan. Katawaam samot ni Kapitan ngaglinlinis di tabalay da. Apay kumakatawa ngay. Agpadpada kayo kin ni Kapitan. Si kamot laeng ti para luto. Para inaw, kan para labad ito'y balay. Tila ang nagdumaan niyo ni Kapitan ket sikat. Sika, agin si sikat. Ay natatabadong, tuladumot ngamin ni Kapitan. Agaramid iti pakaydayawan, iso anagbiit asin ni ka. Ala sige, ditan pinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan